Ili ide? Evo, tu me ovog i štrudla me jebe, moram to zamijeniti čovječe, moram... Kaš ti Ante Štroma? Da, tu moramo stići tam na ovaj power tuning jebe. Kad je to? 29 jebe, jebe, 29. Te čekaj, te stavim kvart, daj mi drkamo po motoru. Tu moram stavljati do kuhne i to moramo spolirati, ne? Gle, a ja ne kužim da se tebi sam učim. Prvo, ovo tu ti uopće ne treba otići. Čije je ovo pak? Gle, slušaj, do 3 popodne moramo biti tamo, jebim vas, pa vas ćemo završiti ovo. Dak je 3? Pa tamo u 3 moramo tišću da švatiti, za Gebraušu. Daj mi ja, čekaj, nema struje. Evo, ovo čekaj, evo sam malo. Čekaj. Daj mi to da struje dovedi. Evo tu, 2 kilo struje. 2 kilo, to treba 2. 2 kile. Ulje za... Amin.